Turabashuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro This Week of See Forward. Nkuko maze kumenyera, iki ni ikiganiro cya buri cyumweru kikugezaho amakuru ukwiye kumenya n'ibintu bitandukanye biri kubera aho dutuye. Ni ikiganiro cya See Forward aho muba muri kumwe nanjye Tofa buri cyumweru. Ndakwibutsa kandi ko iki kiganiro giterwa inkunga na Office for Safe and Healthy Neighborhoods, ibiro by'umujyi bishinzwe umutekano n'imibereho myiza y'ahantu dutuye. Ocean. Mu makuru y'iki cyumweru rero, JCPS cyangwa se Jefferson County Public School yatangiye gukoresha iminsi idasanzwe yo kwiga. JCPS ni ikigo, ni ihuriro ry'amashuri yose ya leta mu mujyi muri Jefferson County cyangwa se mu karere ka Jefferson, ariho harimo n'umujyi wa Louisville. Kakubwira ko muri iki cyumweru yatangije gahunda zitandukanye zo kwigira mu rugo cyangwa yo bita NTI, kubera ukwiyongera k'uburwayi bwatumye abanyeshuri benshi n'abakozi batabasha kwitabira kuza ku ishuri. JCPS ikaba ivuga ko izakoresha iyi minsi idasanzwe y'amasomo guhera ku wa gatanu, niho byatangiye tariki 7 z'ukwezi kwa kabiri, kandi bizakomeza no ku wa mbere tariki 10 Gashyantare ari ukwezi kwa kabiri 2025, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa JCPS Caroline Callahan. Ibikorwa byose by'imikino n'ibindi bitandukanye bizakomeza nk'uko byari biteganyijwe, ariko akavuga ko imiryango y'abanyeshuri ndetse n'abakozi basabwe gukurikirana ubutumwa bwo kuri email zabo kugira ngo babone andi makuru, kuko bishobora no guhinduka. Callahan yavuze muri ibi byumweru byatambutse abagera kuri 84% by'abanyeshuri bo muri JCPS batabashije kwitabira ishuri, ugereranyije n'ubwitabire basanganywe burenga 90%. Abakozi bashinzwe amasuku muri ibi bigo by'amashuri ya JCPS bazakora kuva ku wa gatanu ngo basukura ibigo ndetse n'aho abanyeshuri bakorera cyane, bakora amasuku ahagije kugira ngo babashe gukumira ndetse no guhagarika ubwandu bukomeje kwiyongera bw'indwara butuma abanyeshuri basiba. Nk'uko uyu muyobozi Callahan abivuga, abanyeshuri b'amashuri atandukanye no mu yindi mijyi nko mu gace cyangwa se muri county ya Oldham, harimo imijyi nka La Grange, Westport, Prospect ndetse na Crestwood, aho abantu benshi batuye ni muri Westport, nabo bamaze iminsi bari mu masomo adasanzwe bigira mu rugo, kubera ko abagera ku 700 ndetse abarimu 200 n'abakozi 15 ngo bari mu ishami ryo gutwara abanyeshuri ku ishuri bagiye basiba akazi, ndetse n'abanyeshuri basiba kubera uburwayi bwiyongereye. Andi mashuri atandukanye yo muri Kentucky nayo yafashe izi ngamba kugira ngo ahitemo kurinda abanyeshuri. Ni nko mu duce dutandukanye nko muri Hardin County, harimo nk'imijyi nka Elizabethtown, muri Radcliffe, ndetse no muri Muri County harimo nk'imijyi nka Shepherdsville, Mount Washington, ariho hatuye n'abantu benshi. Ibi rero bamwe bakaba babyakiriye neza, bavuga ko ibi ngibi byari gutuma iyo babikorana mbere byari kugabanya ubwandu cyangwa se uburyo abanyeshuri bandura. Bamwe mu butumwa batanze kuri Twitter cyangwa se ku rubuga rwa X bakaba bavuze ko byari kuba byiza iyo babikoraga mbere, kubera ko byari kugabanya uburyo abanyeshuri bagiye bandura nk'uko mu bindi bice cyangwa se mu zindi district bagiye babigenza. Uyu ndi nawe yavuze ko NTI cyangwa uburyo bukoreshwa bwo kwigira mu rugo budindiza amasomo mu gihe ababyeyi ndetse n'abantu bakuru bo ngo babyungukiramo. Impamvu rero nuko hari ukwiyongera kwa grippe cyangwa se umubare w'abarwaye ibicurane wiyongereye muri Louisville, ariko imibare igaragaza ko muri rusange muri Kentucky ubukana bwayo bukiri hasi ugereranyije n'izindi leta. Itangazo ibitaro by'abana bya Norton Children Hospital ryasohoye kuri uyu wa kane w'icyumweru gishize ryavuze ko habonetse abagera kuri 1500 mu bana banduye ibicurane, ndetse abagera kuri 7 babashije kuba bashyirwa mu bitaro by'indembe kubera uburwayi cyangwa ubukana bw'indwara y'ibicurane. Eva Stone ushinzwe serivisi z'ubuzima muri Jefferson County Public Schools yatangaje ko kugeza ku wa gatanu
hari hamaze kugaragara abarwayi baregera ku 181 ba gripe cyangwa se b'ibicurane mu banyeshuri ndetse no mu bakozi mu cyumweru cyari cyabanje hari hamaze kuboneka abagera kuri 40 gusa. Johari Martin ushinzwe amafarumasi ya CVS mu karere yatangaje ko igihe cy'ubwiyongere bw'ibicurane cyangwa se bw'indwara y'ibicurane gisanzwe kiba mu kwezi kwa kabiri ndetse ngo ko gishobora gukomeza kugeza mu kwezi kwa gatanu bitewe n'imiterere y'ikirere. Yasabye abantu bose ko bagomba gufata urukingo rw'ibicurane cyangwa se rw'iyi gripe no gukurikiza ingamba zo kwirinda zirimo gusinzira bihagije cyangwa kuruhuka neza, gukora imyitozo ngororamubiri, kunywa amazi ahagije no kugabanya kujya ahantu hahuriye abantu benshi. Aho yagize ati nibwo buryo bwiza bwo kwirinda no kurinda imiryango yacu indwara y'ibicurane. Nk'uko bisanzwe uru rukingo rw'ibicurane rwa buri mwaka ruba rukwiye gufatwa n'abantu bose. Ikindi kandi ngo tugomba gukaza isuku nko gukaraba intoki inshuro nyinshi ku munsi no gukurikiza indi myitwarire myiza y'ubuzima muri rusange. Ikigo gishinzwe kurinda indwara no gukumira ibyorezo CDC itangaza ko iyi ndwara y'ibicurane ihitana abagera ku 47,000 buri mwaka muri Amerika. Rero urumva ko dusabwa kwirinda no gukurikiza amabwiriza duhabwa n'ibigo bishinzwe ubuzima. Tukiri makuru y'ubuzima, icyorezo cya avian influenza cyangwa se ibicurane by'ibiguruka cyabonetse nacyo mu gace ka Louisville mu gihe ubwandu bukomeje kwiyongera nabwo mu gihugu muri rusange. Avian influenza cyangwa se izwi nk'ibicurane by'ibiguruka ni indwara cyangwa ni virusi yabonetse muri iyi minsi mu nyoni ngo zitwa ngo Canada geese cyangwa se inyoni ziri mu bwoko bw'imbata muri Jefferson County cyangwa se mu karere ka Jefferson. Ubu ikaba iri imwe mu turere 10 twa Kentucky twamaze kugaragaramo ubu bwandu. Ni mu gihe imibare y'uburwayi ikomeje kwiyongera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuyobozi bwatangaje ko habonetse ubu bwoko bwandura cyane bwa avian influenza mu nyoni ziba hafi ngo n'amazi. Ikigo cya CDC cyatangaje ko iyi ndwara yagaragaye cyane mu nkoko ndetse no mu nyamaswa zo mu rugo, ndetse ikaba imaze kugaragara no mu bantu aho 67 bamaze kuyandura. CDC ariko ibwira abantu ko ibyago byo kwandura iyi virusi ku bantu muri rusange biba biri hasi, ariko abashinzwe ubuzima bagashishikariza abantu kwirinda ndetse no gukurikirana amakuru y'inzego z'ubuzima. Muri Kentucky nk'uko yari yabitangaje, guverineri wa Kentucky Andy Beshear yashyize umukono ku itegeko rigabanya igiciro cy'imisoro ku nyungu ku bantu ku giti cyabo, iyo bita individual income tax. Avuga ko ibintu biri guhenda cyane mu miryango yacu ngo nubwo ubukungu bumeze neza muri iyi minsi. Ni mu mashusho yashyize hanze ku rukuta rwe rwa X cyangwa yahoze ari Twitter. Beshear yavuze ko atewe impungenge n'izamuka ry'ibiciro ku masoko n'ibikomoka kuri peteroli zihari kubera imishinga inyuranye yatangijwe na Donald Trump yo gushyiraho igiciro gihanitse ku bicuruzwa biva mu bihugu byo hanze cyane cyane nka Mexique ndetse na Canada. Yavuze ko ibi bishobora kuzamura ibiciro hafi ya byose. Guverineri Andy Beshear yavuze ko gusinya iri tegeko rigabanya umusoro ku nyungu ari uburyo bwo gusubiza abanya-Kentucky amafaranga mu gihe ibiciro by'ibicuruzwa bikomeje kuzamuka cyane ku masoko. Ariko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cya Kentucky gishinzwe politike y'ubukungu bugaragaza ko inyungu nini zituruka kuri iri gabanuka ry'umusoro zizagerwaho cyangwa zizagirira akamaro ahanini n'abafite amikoro menshi cyangwa se bafite amafaranga menshi, kuko bizaba bivuye gusa kuri 4% hakagabanyukaho 0.5, ubu ngubu bikabazaba ari 3.5%. Ubwo bivuze ko abafite ngo amikoro make amafaranga bazaba babasha kubika kubera kugabanya iyi misoro azaba ari makeya cyane, amafaranga atabasha kubakemura n'ibibazo bitandukanye byo hasi. Abagize inteko ishinga amategeko babiri bo muri
Kentucky. Muri leta ya Kentucky bashaka gushyiraho itegeko rihana umuntu wese utanga imiti itera gukuramo inda ndetse ugerageza no gukuramo inda. Ni senateri Steve Rawlings wo muri Barrington ndetse na depite mushya TJ Roberts bo muri Barrington bashyikirije inteko ishinga amategeko umushinga mushyashya w'amategeko ushaka guhindura icyaha gutanga, gutumiza ndetse kohereza imiti cyangwa se ibindi bikoresho byakoreshwa mu buryo bwo gukuramo inda, yaba binyuze mu koherezanya ku iposita cyangwa se mu buryo bwo kohereza iyi miti ikuramo inda. Bavuga ko umuntu wese uzarenga kuri aya mategeko azashinjwa icyaha cya class D felony, uzafatwa mu byaha byo gukuramo inda, kandi bakavuga ko umuntu uzafatwa ari gutanga iyo miti we azashinjwa icyaha cya class C felony, ni mu byaha byigiye hejuru gishobora gutuma umuntu afungwa cyangwa agacibwa amande atarenze ariko ngo $100,000 cyangwa ibi byombi. Leta ya Kentucky ubusanzwe ifite itegeko ribuza gukuramo inda, ariko ibihano byaryo ngo byari bitarajyaho cyangwa ngo bikurikizwe. Ariko ngo bemera ko umuntu ashobora gutanga imiti cyangwa se umuganga ubyemerewe n'amategeko ashobora gutanga imiti ikuramo inda mu gihe hagize ibyago bikomeye bishobora guteza urupfu ku mugore utwite cyangwa se bikaba byashyira ubuzima bwe mu kaga. Ikibuga cy'indege cya Louisville Muhammad Ali International Airport SDF gifite ishoramari rirenga 1 billion cyangwa se miliyari y'amadolari binyuze muri SDF Next Program. Akaba ari umushinga ugamije kuvugurura inyubako z'abagenzi ndetse n'ikibuga cy'indege cya Louisville cyangwa cya SDF. Ni mu gihe kuva watangizwa uyu mushinga mu mpera za 2019 ibikorwa bifite agaciro ngo ka $350 bimaze kurangira. Hakaba hateganyijwe indi mishinga ifite agaciro ka $260 ngo izuzuza mu myaka iri imbere ibiri. Umuyobozi mukuru wa Louisville Regional Airport Authority ushinzwe ibibuga by'indege muri aka karere, Dan Mann, yavuze ko twari tuzi ko ari umushinga munini cyane wo gukora impinduka zikomeye mu nyubako z'abagenzi no ku kibuga cy'indege. Ubwo twatangiraga gutegura ibi muri 2018 twatekerezaga ko ibi bizatwara $200,000 gusa, ariko ati mu myaka 2 iri imbere tuzaba tumaze kurenza arenga $600,000 mu ishoramari muri iki kibuga cy'indege cya SDF. Kandi yavuze ko azagera kuri $1,000,000,000. Ati iyi ni intambwe ikomeye nishimira kubona mu bwikorezi bw'indege, avuga ko n'indi mishinga myinshi izaba iri gukorwa kugira ngo iki kibuga cy'indege kizarusheho kwitegura ejo hazaza, ndetse n'abagenzi n'abafatanyabikorwa mu ngendo z'indege bazajya babona serivisi nziza. Kandi yavuze ko iyi gahunda ari imwe mu kunoza serivisi z'ingendo zikorerwa mu kirere, ni mu gihe hamaze kugaragara ama-accident amwe n'amwe y'indege muri iyi minsi. Bo bashaka kugira ngo banoze serivisi kugira ngo barwanye izo accident. Mu yandi makuru yo mu gihugu muri rusange, ubuyobozi bwa Donald Trump bwamaze gufunga ikigo cya USAID, akaba ari ikigo gishinzwe iterambere mpuzamahanga kuko byatangajwe muri iki cyumweru. Ibi byabaye mu gihe abakozi b'iyi agence ya USAID imenyerewe mu bikorwa by'imishinga iteza imbere ibihugu byinshi mu bikorwa mpuzamahanga. Ibi byabaye ubwo abakozi b'iyi agence babujijwe kwinjira mu biro biri ku cyicaro cyayo i Washington DC. Umunyamabanga wa leta Marco Rubio yabwiye itangazamakuru ko ubu ari we muyobozi w'iyi agence by'agateganyo. Iki kigo kikaba kizwiho gutanga amamiliyari menshi mu mishinga no mu nkunga mpuzamahanga. Abagize inteko ishinga amategeko b'abademokrate bavuze ko iki cyemezo ari ikinyuranye n'amategeko ndetse kinyuranyije n'itegeko nshinga, kikaba
cyashobora kugira ingaruka mbi ku bakene hirya no hino ku isi bafashwaga n'iyi mishinga ya USAID, kandi bakavuga ko ku mutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo bizawugiraho ingaruka, ndetse no mu bushobozi bw'iki gihugu, ubushobozi cyangwa se ubuhanganye gisanganywe mu rwego mpuzamahanga. Donald Trump rero hamwe n'umwe mu bajyanama be bakuru umuherwe Elon Musk bagaragaje ko batishimiye imikorere y'iki kigo cya USAID, aho bavuga ko harimo uburiganya bwinshi cyane. Ni mu kiganiro cyabaye hamwe n'itangazamakuru muri White House ku wa mbere w'iki cyumweru, aho Trump yavuze ko iyi agence ikora uburiganya bwinshi cyane, ariko ntiyatanze amazina cyangwa ibisobanuro ngo birambuye, bavuga ko bakiri kubikurikirana. USAID ikaba yarashinzwe mu 1961 ishinzwe na Perezida John F. Kennedy, kandi kugeza ubu akaba ari ikigo gifite abakozi bagera ku bihumbi 10 n'ingengo y'imari hafi ya miliyari 40 buri mwaka. Iyi inkunga kandi ikaba ari inkunga zigenerwa amahanga, akaba ari mu nkunga zo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenera amahanga zirenga miliyari 68 buri mwaka. Avuga ko iyi gahunda nshya, uyu Secretary Rubio yavuze ko iyi gahunda izafasha kugira ngo ibikorwa byinshi bya USAID bikomeze, ariko bikomeze bijyanishwa na politike ifitiye inyungu Amerika. Donald Trump ubwo yabigarukagaho yashyize ku rukuta rwe rwa Twitter cyangwa se X, avuga ko birasa nk'aho amamiliyari y'amadolari menshi yanyerejwe na USAID akajyanwa mu zindi agence, aho yavuze ko igice kinini cyakoreshwaga mu itangazamakuru ribeshya cyangwa se fake news, mu buryo bwo kwishyura ibitangazamakuru kugira ngo bandike neza ku nkuru zivuga abademokrate neza. Avuga ko kandi byagaragaye ko ikinyamakuru cyitwa Politico ngo cyakiriye miliyoni z'amadolari zigera ku 8 zose kugira ngo bajye bandika kuri izi nkuru nyine. Akavuga ngo ibi ko byaba ari akaga gakomeye cyane, hari mu byatumye bahagarika n'iki kigo cya USAID. Mu yandi makuru yaranze iki cyumweru, National Prayer Breakfast cyangwa se ibirori by'isengesho ry'igihugu cyose. Ibi birori bisanzwe bibera buri mwaka muri Washington DC, bikaba biba buri wa kane wa mbere w'ukwezi kwa kabiri. Ibi birori bikaba byarabaye kuva mu mwaka w'igihumbi 1952. Iki gikorwa ubusanzwe kibanzirizwa n'inama zitandukanye, ifunguro rya saa sita ndetse n'ibirori byo ku mugoroba. Buri mukuru w'igihugu wese wa Amerika aba agomba kucyitabira, kandi bose bagiye babyitabira mu gihe gitandukanye, aho byatangiye nyine mu 1953 bitangijwe kuri manda ya perezida witwa Dwight D. Eisenhower. Mu batumirwa b'ingenzi bagiye bagaragara muri ibi birori harimo nka Mama Teresa wamenyekanye cyane ubwo yitabiriye ibi birori by'amasengesho mu 1994, ndetse n'umuganga Dr. Ben Carson, ari we muganga wa mbere w'umwirabura wabaye ubashe kumenyekana w'inzobere mu kuvura ubwonko cyangwa se wo bita neurosurgeon mu kubaga ubwonko. Ibi birori biba birimo abanditsi n'abantu batandukanye batangiramo ubutumwa butandukanye. Mu butumwa Donald Trump yagejeje ku bitabiriye iri sengesho ry'igihugu, yavuze ko yashimye cyane Imana yamurinze ubwo yaraswagaho inshuro 2 zose ubwo yari kwiyamamaza, ariko zose akazirokoka. Kandi yavuze ko yifatanyije n'imiryango yaburiye ababo mu mpanuka y'indege iherutse kuba muri Washington DC, twabivuzeho mu kiganiro cyabanje. Kandi yakomeje agaragaza ko Amerika nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga, buri wese afite uburenganzira bwo gukurikiza idini yifuza cyangwa gukora religion iyo ari yo yose yifuza. Icyakora yagaragaje ko yishimira ko Amerika kuva yashingwa yakomeje gusigasira amahame ya Gikristo no kubaha Imana.
ndetse yabigarutseho yibutsa abantu amagambo ari ku birango by'igihugu nk'ijambo in God we trust, bivuga ngo twizera Imana cyangwa se Imana niyo twizereramo. Aya magambo akaba agaragara ku birango bya leta, ku mafaranga, ndetse akaba agaragara henshi mu bice bitandukanye by'igihugu mu mareta atandukanye, bayakoresha kuri plaque cyangwa se ku birango by'imodoka. Kandi yavuze ko n'inzego zitandukanye za leta zifite amahame meza yo kubaha Imana, aho nko mu nzu y'abadepite ndetse n'inteko ya Sena n'urukiko rw'ikirenga ngo hose batangiza inama n'ibikorwa bitandukanye basenga. Muri ibi birori bamwe mu babyitabiriye harimo nka Madame Jeannette Kagame, umufasha wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ndetse na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umufasha we. Mu butumwa bw'ibiro bishinzwe umutekano n'imibereho myiza y'aho abantu batuye Ocean cyangwa se Office of Safe and Healthy Neighborhoods, bavuga ko ari byiza ko hakenewe Youth Mental Health First Aid cyangwa se ubutabazi bw'ubuzima bwo mu mutwe ku rubyiruko, ngo kubera ko ibi ngibi bifasha abantu bikabigisha kumenya no gusobanukirwa no kugira icyo bakora ku bimenyetso by'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, cyane cyane mu rubyiruko, aho benshi bakoresha ngo ibiyobyabwenge ku bana ndetse b'ingimbi bari hagati y'imyaka ya 12 na 18. Aha bavuze ko abagera ku 10% mu rubyiruko bahura n'ikibazo cyo gukoresha ibiyobyabwenge cyane mu buzima bwabo, ndetse ko umwana umwe muri 5 mu rubyiruko n'abantu bakiri bato baba bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Kandi bavuze ko 50% nk'uko imibare ibigaragaza, ngo 50% z'indwara zose zo mu mutwe zitangira mbere y'imyaka 14, naho 75 zikagaragara mbere y'imyaka 25. Ati rero benshi bakwiye kumenya ko bagomba gukora ubutabazi bw'ibanze, harimo abarimu, abakozi b'amashuri, abatoza, abayobora ibiruhuko by'abana, abayobora amatsinda y'urubyiruko, ababyeyi, ndetse n'abantu bakorana n'urubyiruko muri rusange. Avuga ko bakwiye kumenya uburyo bakwitabira kumenya ubumenyi ku butabazi bw'ibanze bwo mu buzima bwo mu mutwe, aho bigishwa uburyo butandukanye bwo gufasha abana, harimo nko gusuzuma kumenya niba hari ibyago by'uko umwana cyangwa se ingimbi bakwiyahura cyangwa bagirira abandi nabi, kubumva ndetse utabogamye cyangwa umucira urubanza, kubumva no kubatega amatwi, ndetse no guhumuriza no kubaha amakuru abafasha. Harimo kandi no kubashishikariza kugana inzego z'ubuzima zishinzwe ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo babashe kubona ubufasha mu gihe babukeneye. Mu yandi makuru y'imyidagaduro, ibirori byitwa The Millennium Tour 2025 muri Louisville bizaba kuri tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2025 nyine, aho ibi birori bitegurwa cyangwa se iyi ni konseri itegurwa n'abantu batandukanye bazitabira, b'abahanzi bakomeye cyane bazaba bari muri Louisville. Ku muntu ukunda ibitaramo cyangwa se ukunda umuziki, akaba ari umwanya mwiza wo kuba yagura itike hakiri kare, kuko izi tike zikunda gushira hakiri kare. Ni igitaramo kizabera mu nyubako ya KFC Yami Center. Amatike kandi ushobora kuyabona kuri urwo rukuta rwabo, aho hazaba harimo abahanzi batandukanye nka Trey Songs, abantu bamwe barabazi, Mario, Bow Wow, ndetse n'umuhanzi w'icyamamare uzaba witabiriye icyo gitaramo akazaba ari Rick Ross. Ni mu gihe kandi muri uku kwezi kwa kabiri hari ibirori cyangwa se hari umukino ubutegerejwe n'abantu benshi wo muri Super Bowl cyangwa Super Bowl, akaba ari umukino wo muri football y'abanyamerika abayizi yitwa NFL. Akaba ari ibirori biba bitegerejwe n'ahantu abantu batandukanye mu gihugu, aba ari iminsi idasanzwe. Aho ni kuri iki cyumweru rero, abashaka gukurikirana iyo mikino bazakurikirana ku mateleviziyo atandukanye nka Fox n'ahandi. Iyi mikino ikazabera muri leta ya Louisiana kuri inshuro mu mujyi wa New Orleans kuri stade yitwa ngo Caesar Superdome.
impamvu rero y'imikino akaba ari imikino yitabirwa n'abantu bose mu bice bitandukanye bya Amerika, bayirebera n'ahantu mu mijyi yabo, ku mateleviziyo cyangwa se no mu tubari n'ahantu hatandukanye haba ari ibirori bya Super Bowl, akaba bimenyerewe cyane. Kuri iyi nshuro rero kuri finale hazaba hari gukina Kansas City Chiefs, akaba ari ikipe yo muri Kansas, Missouri ndetse na Philadelphia Eagles yo muri Pennsylvania. Niyo mpamvu ishami ry'ubwikorezi rya Kentucky ryibutsa abanya Kentucky bose kugira imico myiza no kwitwararika muri iki gihe cy'imikino, by'umwihariko ku bijyanye no gutwara ibinyabiziga bakoresheje ibiyobyabwenge. Iryo tangazo risaba abantu bitabira ibirori byose by'imikino ya Super Bowl kwirinda no gufasha ndetse no gukumira abatwara ibinyabiziga basinze kugira ngo buri wese agere mu rugo amahoro. Ni mu butumwa kandi Guverineri Andy Beshear yavuze ubwo yibutsaga abantu bose ko bagomba guteganya uburyo bitabira ibi birori ndetse n'uburyo bazataha mu mutekano, kandi birinda guteza ibyago ngo abantu bose muri rusange. Nk'uko ishami ry'ubwikorezi rya Kentucky bitangaza rero, rivuga ko imibare igaragara ko buri mwaka abantu bagera ku 126 bapfira mu mpanuka. Nk'uko rero ishami ry'ubwikorezi rya Kentucky bitangaza, rivuga ko imibare igaragaza ko mu mwaka wa 2024 abantu bagera ku 126 bapfiriye mu mpanuka zagizwemo uruhare n'abashoferi batwaye ibinyabiziga basinze mu gihe cya Super Bowl. Akaba ariyo mpamvu rero babwira abantu kwitwararika, kubera ko muri iki gihe cya Super Bowl haba ari ibirori bitandukanye bihari mu mijyi, abantu bagomba kwitwararika kugira ngo badashyira abandi mu kaga. Kandi icyo abantu bakwiye kumenya ni uko muri ibi birori bya Super Bowl, ariyo mpamvu abantu babikunda cyane, haba harimo performance cyangwa se konseri iyo bita half time show y'iminota 15 ibitegerejwe n'abantu benshi, aho bahitamo umuhanzi w'icyamamare muri iyo minsi akazataramira abanyamerika bose. Ubu ngubu hakaba hitezwe umuraperi cyangwa se umugabo witwa Kendrick Lamar, akazaba ari we uzaririmba muri iyi Super Bowl, kandi bavuze ko bazategura ibirori bigizwemo n'abantu benshi cyane, umubare w'abantu ngo utarigezwe ubona uperforminga muri half time show cyangwa muri iyi Super Bowl. Ikindi cyavuzwe nuko hazitabira n'abandi bahanzi batandukanye, harimo nk'umuririmbyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana witwa Lauren Dago, ari byo wenda abantu bakwiye kumenya. Muri rusange niyo makuru y'iki cyumweru yarahari, n'ibindi bitandukanye byinshi biri kuba. Nkubwira ngo ukomeze ukurikirana amakuru, ndetse cyane cyane mwite ku buzima bwanyu muri iki gihe hari ibyorezo n'indwara y'ibicurane, kugira ngo murusheho kugira ubuzima bwiza. Bibutsa ko iki kiganiro giterwa inkunga n'umushinga cyangwa n'ibiro by'umujyi bishinzwe imiturire n'ibice dutuyemo Ocean, kandi gifatanyije na Sea Forward bakugezaho amakuru ya buri cyumweru, aho muba muri kumwe nanjye Tofa. Ndizera ko aya makuru abagirira akamaro no kumenya ibintu biri kuba aho mutuye. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi muzakomeze kudukurikirana. Iki kiganiro rero This Week with Sea Forward nakagaruka, tuzasubira mu cyumweru gitaha. Mugire icyumweru cyiza, mwari muri kumwe na Tofa. Natasha, I was watching the news this morning and I saw that many school districts are closing because of the illness that's going around. So many students and staff are getting sick. Did you see that? Yes, I did. And actually, I was sick too. No. Last weekend, the whole weekend, actually still recovering. Yeah. Yeah. So. You sound like you're still a little hoarse. Yes. Yeah. Yes. So what were your symptoms? I had body ache, headaches, fever, like really high fever, and loss of appetite. I couldn't smell anything. I'm actually now regaining my sense of smell. So yeah, those were my symptoms. And how did you get through that? It was tough. So really, I use a lot of painkillers, and also my mom made a tea, a ginger tea, lemon, and so that was the only thing that I was saying. Also, I did get a lot of rest, sleep. I was sleeping. Yeah, I couldn't help it. I think a lot of people just try to keep pushing on even when they have a fever. And I think sometimes that really can do more damage, right, than if you just take rest for a day. Yeah, I think people need to realize that
it's okay to take a break whenever you feel sick like that. And sometimes it's hard, but it's important to take a break. Absolutely. Yes. Yeah. And did you reach out to anybody for support during that time? Oh yes, definitely. I did. My mom, she was really helpful. She was really supportive. That's fantastic. Yeah, we all need mom or auntie or grandma when we're feeling sick, right? Yes, we do. So what would you say to some of our community members who maybe they don't have family nearby? Well, family is not the only support. To be honest, you can reach out to your community. I had to. Not only my mom, but I had to reach out to my community and help because there's a lot of things that needed to be done. And so people in the community came and helped me. So reach out to your community, create your own community. It doesn't have to be your family. And also reach out to us. We're here to help. Absolutely. Yes, that's a great message. Thanks. Yeah.